NgoMgqibelo izakhamizi zesiGangatsha eMatobo ezedlula inkulungwane elengxenye zihlangene zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu enkundleni yemidlalo esikolweni seSt Sebastian Secondary School lapho abekhomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe abakhuthaze abantu ukuba bamangalele labo abephula amalungelo abo. Inhlanganiso ye-Habakkuk Trust lonyaka ikhethe ukunanza ilanga lamalungelo oluntu wesiGangatsha lapho umculi olodumo uNdux Malax Jr. kunye lama-Highlanders Legends bathokozise abantu ngokuhlabelela lemidlalo yebhola. Umqondisi we-Habakkuk Trust uMnumzana Dumisani Nkomo ubike ukuba bakhethe kwesiGangatsha ngoba yindawo ekhatshana njalo ekhangelelwa phansi engelantuthuko. Ukhomishina wamalungelo oluntu uJafet Ndabeni-Ncube uchazele abantu ngamalungelo abo ethi kumele ahlonitshwe. Ethi bona njengekhomishini kabakhethi muntu kodwa munye umuntu abangeke bembize ukuzomkhuza. Ukhuthaze abantu ukuba baze bazomangalela abephula amalungelo abanye njalo bahlukane lokutshadisa amantombazana esesemancane. USenator Thembile Mlotshwa weMatobo ubike ukuba sekumele kube lezijeziso kulabo abephula amalungelo oluntu ngoba akusizi ukubakhuza bengajeziswa. Umhlabeleli olodumo uNdux Malax Jr. uthi ulazo ingoma ezikhuluma ngamalungelo oluntu kodwa aziphiwa amathuba emisakazweni lakumabonakude ethi kuyadanisa. Osakhulayo kwesiGangatsha uHloniphani Ndlovu uthi ukunanzwa kwaleli langa lamalungelo oluntu lonyaka ulijabulele ngoba abantu bafunde okumbalwa esigabeni sakhe. Kakhulu ngokuthi banikeze abantu i-chance yokuthi labo bashayine emphakathini lokuthi babonise abantu ukuthi ama-rights balawo, amalungelo balawo, singazi noma ukuthi abalawo kodwa namhlanje babele hope yokuthi balawo, lami bele hope bengala hope, but I had hope today seeing everything that happened today and I'm happy. Umqondisi we-Highlanders Legends uErnest Maphepha ukhuthaze abantu ukuthi bakhangele kakhulu amantombazana bamangalele labo abahlukuluza amantombazana emulini. uZulu walumango unanze ilanga ngokubukela imidlalo kanye lokuthokoziswa ngumculo kaNdux Jr. Ibhola lamankazana isiGangatsha ihlohle iMalando amabhola ayisifica minwe mibili. iMalando yahlohla amahlanu bathola ibhola kunye lempahla yokugqoka bedlala ibhola, kuthi isiGangatsha ithole ibhola, impahla yokugqoka kunye lenkezo kaBetty Nyoni owayesebenza eHabakkuk Trust kodwa sewatshona. IsiGangatsha ithole umhlomela owodwa kuthi uAjensawu uhlohlele iHighlanders Legends kanye yathola inkezo kaMalaba, kuthi isiGangatsha ithole ibhola lempahla yokugqoka bedlala ibhola. EleZimbabwe ngelinye lamazwe akuluhlu lwamazwe angananzi amalungelo oluntu emhlabeni jikelele okuludaba abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigabeni zempilo ezehlukeneyo bahalela behlaba umkhosi wokuthi kumele kuthathwe amanyathelo okulondolozwa kwawo. Ngimele iStudio 7 koSiGangatsha, nginguNompumelelo Moyo.